بميشيل أوليفيرا في البداية نرحب به. الهلال بدأ ينهض في المباريات الأخيرة، أعطى انطباع لجماهيره بأنه قادر على العودة لحصد النقاط، ولكن اليوم مفاجأة كبيرة على صعيد النتيجة، 3 أهداف، خسارة قاسية من أمام الشباب. إيش اللي حصل في مباراة اليوم؟ Que aconteceu hoje? Cara, essa partida de hoje era um clássico, né? E trazer um árbitro como esse que foi de hoje é uma vergonha para um clássico. É uma vergonha, porque a gente trabalha, se dedica para vir aqui e dar o nosso melhor. Aí vem juízes que parece que torce contra o Hilal, aí quer apitar mal. Não, tem que fazer o trabalho dele, tem que apitar bem feito. Em vez de que eu faça o meu trabalho, o Hilal faz o trabalho dele, ele tem que fazer o dele. E hoje não foi bem feito. اولا نتكلم عن ديربي ومباراه مهمه جدا، فعلى مستوى الديربي لازم ايضا التحكيم يكون على نفس المستوى. احنا نعمل كل ما بوسعنا ان نظهر بافضل مظهر لنا كلعيبه، لعيبه الفريقين، لكن لما يجي حكم اشبه يعني بسوء اداء على حد وصفه، انه كانه يصفر كل صافراته ضدنا او عكس يعني اللي يكون الصح يعني. فاعتقد انه على مستوى الديربي لازم التحكيم ايضا يكون على مستوى المباراه نفسها. من 100% كم شايف حظوظ الهلال في العودة للمنافسة على بطولة الدوري بعد هذه الخسارة؟ A chance de que Hilal possa voltar para esse campeonato agora. Cara, a gente vai trabalhar, como a gente trabalhou sempre. Não é fácil, mas também não é impossível, certo? Mas se os árbitros vierem contra o Hilal e fizer o trabalho dele bem feito, eu creio que vai ser, não é fácil, mas vai ser mais tranquilo para a gente estar exercendo nosso melhor. ما حقول لك انها مستحيله، حنعمل جوله ورا جوله، حنلعب كل مبارياتنا باقصى ما يمكن، لكن على نفس مستوى تحضيرنا ومستوى دخولنا للمباريات كلعيبه. اعتقد ايضا الحكام لما يجلبون للمباريات المهمه او لما يدخل الحكم للمباراه كمان لازم يكون على مستوى المباراه، او يعني لا يحكم احسن. اضافه بعد اذنك. Pedir para a federação para que elas possam entender que o clássico não pode mandar qualquer árbitro. O clássico não pode mandar qualquer árbitro. E cobra um pouco mais dos árbitros para que eles possam vir aqui e fazer o melhor deles. Porque não é o primeiro jogo que os árbitros estão indo mal contra a gente. Mas só para ele dar uma pensada sobre isso. يعني هذه رسالة يعني للمسؤولين، يرى انه اتوقع انه يراجعون قرارات الحكام يتشكرك، يرى انه يراجعون قرارات الحكام اللي في مباراة اليوم. اعتقد انه حتى اذا في مثلا يعني جلسه او زي العقوبه يعني الحكام هذول كمان لازم يراجعون ايضا عشان نرتقي احنا كمستوى لعيبه وايضا التحكيم.